Nyalong pingan bagatan ha. Baik sampai sakit di tengah-tengah malam. Anak tua yang pelung itu. Hayah di, nyan kan danyo yang kun. Hainya nyo. Tapi yang melahirkan kata. Tak peduli lah sampai bengok. Nyoba lagi kain lumrung yo langkut. Boy ke belum? Hai peluk, lagi nak rumah pakai peluk. Kamu tak lihat ke pos rumah ke peluk. Ya tak bantu peluk lah. Nyanyi. Hai, bantale, kan pos rumah tu. Bantale. Hai, bantale, banyak mau pakai tengah-tengah malam. Boy yang anggai le. Dra nung pakai. Sang pakai. Awak nang long kena pakai deh. Kemana kena beli ubat? Tu biubat. Kena melahirkan ha. Omang bantale kena nade ya. Oh, melahirkan ni bawa puskesmas mentang bantale. Budak bapa puskesmas. 25 kilo je. Galam terus gede. Kalahir berjalan. Yang kan awak ron. Mengaman dalek kan nak bawa puskesmas mentok. Hai, bagai pemain do. Paling nak puskesmas. Yang nak kan puskesmas. Mantalek. Jino rata kampung kena puskesmas dan bidan nah siap 20 puk jem. Nan tepu. Mano? Jom baca. Lagi bantale ber, nak cuba baca ni ber. Gerak cepat Mano, gerak cepat. Hayah, bagai hai. Kena hai. Hai tak sabar dah tak apa. Mana kaya coba baca ai. Alah kibran cepat. Tu fikir jalur. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Bidan. Assalamualaikum. Mantalek nak melahirkan. Hai peluk, rumah orang tu. Hai kau ni je jumpa Bu Bidan. Rumah Mantalek nak melahirkan ke pegak. Ya, kau Lampung. Ibu bidan, buka pintu je. Waalaikumsalam. Apa bantale? Nak tambah. Orang melahirkan. Iya. Kenapa kepala ke sini? Iya. Laki maaf Bapak apa? Karena lun kena periksa ibu, jadi urang agam perlu hati-hati. Ji bu. Maira nak pulang. Renang Bu. Untung nak orang drone yang mentulung. Pihak nak kamu kerak lu. Dah benar biro nak hendak pegah karahan pateh. Mantalek. Jino nak mandum kampung karena puskesmas. Supaya menyenau orang melahirkan malam-malam, hana lepe hari abak puskesmas. Hai peluk, ulang puskesmas. Dia ngagampung ke tanya peluk. Payah baca-baca malam-malam ha. Maka supaya pelayanan kesehatan matang masyarakat, pemerintah tanya kebangunlah puskesmas. Agar supaya orang cek nak melahirkan malam, cak jujur kebangun puskesmas. Pelayanan kesehatan maksimal. Hai bantale, kalau hai anak drone ni. Alhamdulillah.